Dobar dan i dobrodošli na pres konferenciju povodom otvaranja 163. sezone Srpskog narodnog pozorišta. Danas ćemo govoriti o planovima koji smo, da kažemo, utvrdili, jer imamo i one na kojima još uvek radimo, koji će se, nadamo se, ostvariti. Sa nama su danas upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić, direktor drame Milovan Filipović, direktor baleta Toni Ranđelović i Dragana Kuzmanović, koja je zadužena za projekte kao projekt menadžer Srpskog narodnog pozorišta. Direktor opere danas nije sa nama jer je na službenom putu, tako da ću ga ja malo odmeniti i najaviti neke važnije događaje iz opere. Pa da počnemo, ja ću reč dati upravniku Srpskog narodnog pozorišta koji će se na neki način pozabaviti više nekim tehničkim stvarima u pozorištu, a onda ćemo preći na umetnički deo. Dobar dan svima i dobrodošli na početak naše sezone i samo da iz zajedničkog rada na najavljivanju događaja vezanih za Srpsko narodno pozorište. Kao što smo na kraju prošle sezone najavili, mi smo celo leto radili u različitim segmentima, pre svega ono što nije vidljivo još uvek, ali će biti, nadam se, uskoro. To su radovi na obe scene i na jednoj i na drugoj su veliki poslovi urađeni i očekujemo da će uskoro biti i finiširani. A započinjemo naravno i neke druge poslove koji su vezani za ovaj prostor iznad nas, za terasu i za tremu. I to su projekti koji treba uskoro da idu u javne nabavke i nadam se da ćemo i njih do kraja godine realizovati. Sad samo da vam kažem, dobio sam već izveštaje od tih stručnih komisija i nadzora da je završena montaža rotacije, odnosno te rotacione platforme na sceni Jovan Đorđević i imat ćete priliku posle ovog kratkog našeg predstavljanja da vidite kako ta rotacija izgleda i kako radi. Pošto smo to dugo čekali i nadam se da će ta rotacija već možda od novembra biti upotrebljena za neku od novih premijera na velikoj sceni. Neću dalje govoriti o tome, mada imam baš onako detaljno izveštaje. Imamo isto završene radove kada je u pitanju klima i te komore koje se rade već nekoliko godina. Svake godine uradi se po 4-5, to su ogromne komore i nadam se da će, preostale su još, mislim, 4 za sledeću godinu i da će onda klima u pozorištu biti u punom kapacitetu, znači i da hladi i kad treba da greje. Ovde je urađeno 4, znači preko ovog leta i to su komore koje su, znači, sad u potpunoj funkciji i to će se već osetiti i u našim salama, da je mnogo kvalitetniji vazduh koji stiže i da i hlađenje i sve funkcioniše onako kako treba, budući da te klime od kako su ugrađene 81. godine nisu bile renovirane. Tako da je sad konačno i to došlo na red i ja verujem da sad su 2/3 urađene, ostala je još jedna i u tom punom kapacitetu će se tek pokazati koliki je to važan bio posao koji je urađen. Što se tiče scene Pero Dobrinović, očekujemo još da dođu italijanski stručnjaci, pošto je oprema nabavljena od njih, da urade atest. Jer bez atesta, cugova i opreme koja je ugrađena ne možemo da pustimo to u rad. A očekujemo to da bude sad početkom septembra, tako da neće ugroziti naše planove o kojih ćemo čuti, a vezani su za premijere u septembru. I mi očekujemo, znači, tu ekipu iz Italije da dođu, izmere i da se urade atesti kako bi nova oprema mogla da se koristi već, znači, od početka ove sezone. Imamo još i drugih nekih tekućih poslova kojima se bavimo, ali evo, neću vas tim sad opterećivati, samo da kažem da smo imali nekih manjih samo problema vezano za ove elementarne nepogode. Tu i tamo vidite možda negde prokišnjava, negde curi, ali sad pokušavamo i to da saniramo i imamo nekoliko projekata koji su vezani upravo za to, znači za sređivanje hodnika,
ovih toaleta, kupatila i tako dalje. I nadam se da će taj projekat je u stvari već gotov, samo treba da dobijemo sredstva i da možemo to da realizujemo, ali je bilo dosta vezano i za radove na klimi, da se ne bi sukobljavali jedan sa drugim, pošto prolaze kroz iste prostore. Tako da verujem da ćemo i taj projekat odraditi, možda do kraja godine da će to već moći da se zna kada će se raditi i realizovati, jer može i tokom godine kad ne ometa rad pozorišta. Tako da verujem da ćemo uspeti da sve te probleme koji su vezane za prokišnjavanje i za neke druge probleme sa klimom da rešavamo i da ćemo ih rešiti vrlo brzo, da to ne ošteti ni našu opremu, niti da smeta naš normalan rad, isto tako da ne ometa ni publiku i planirane događaje koji će kod nas uslediti. Samo da kažem još nešto što je vezano isto za naš rad, a to je, pored naših događaja, premijera, u našem prostoru će biti još nekoliko manifestacija gradskih i međunarodnih. Jedna od prvih je Infant i to je ove godine taj jubilarni i u okviru tog Infanta mi igramo čak 2 predstave. Jednu u konkurenciji, a jednu u čast nagrađenih. To je, mislim, 50. Infant, je li tako? Mislim da jeste. Ali ja mislim da će o Infantu biti neka posebna konferencija ako već nije bila, tako da ćete već znati, ali samo da kažem da imamo pored toga još nekoliko događaja koji su kod nas, a to je vezano za Novosadski filmski festival Novi Sad Film Fest. Prvi put ove godine će se desiti. Imaćemo goste sa Kosova i Metohije. Biće jedna velika izložba kao što smo radili svake godine na početku sezone ovde u holu. Slikarka Maja Todić i imat ćemo predstavu Usud po Grigoriju, po tekstu Miloša Latinovića, to je po Grigoriju Božoviću. I Narodno pozorište iz Prištine, odnosno sa sedištem u Grečanici, gostovaće 27. septembra kod nas. Eto, samo toliko, a sad da čujemo i direktore umetničkih jedinica. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Pa evo, kao što je upravnik rekao, mi zaista nismo ni preko leta mirovali. Imali smo nekoliko vrlo važnih aktivnosti, bilo da su to letnji festivali, bilo da su to bila gostovanja, razmene predstava. U junu smo pa mislim čitavih 15 dana bili na gostovanjima sa raznim predstavama. Imali smo tu razmenu sa Beogradskim dramskim, sa Ateljeom 212, za Jugoslovenskim dramskim, zatim nekoliko puta smo gostovali u Makedoniji. U avgustu, početkom avgusta izveli smo Evanđelje po Dostojevskom na festivalu Purgatorija u Tivtu, Krvave svadbe su bile na Budvagrad teatru i zajedno sa Kulturnim centrom iz Tivta i Kulturnim centrom iz Pančeva, Beoartom iz Beograda. U Tivtu smo 6. avgusta imali premijeru predstave Zajedno, koja će 13. septembra biti premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu i to je praktično, zvanično, prva dramska premijera u ovoj sezoni. Međutim, pre toga, kao što je upravnik pomenuo, naša predstava Evanđelje po Dostojevskom biće deo 50. Infanta, što mislim da je jedna vrlo značajna stvar, pogotovo što i prošle i ove godine Infant se okrenuo ka velikim teatarskim kućama iz regiona i Evrope i ako imamo na umu da je prošle godine Burg teatar učestvovao na Infantu, a ove godine imamo 2 veoma značajna regionalna, pa može se slobodno reći i evropska reditelja, mislim da u tom pravcu birati autore koji rade u Srpskom narodnom pozorištu, a mogu da isprate taj trend evropskog teatra, da nije mala, nije beznačajna stvar i svakako dovođenjem Jerneja Lorencija kao jednog od reditelja u dramu Srpskog narodnog pozorišta smo napravili taj iskorak ka modernom evropskom teatru i u čast nagrađenih naravno biće izvedena naša predstava Poslednji balkanski vampir.
Ono što je karakteristično za septembar, da ćemo 21. izvesti još jednu premijeru. To je predstava koja je trebala da bude izvedena na kraju prethodne sezone, ali iz tehničkih razloga morali smo da je pomerimo za otvaranje ove. Radi se o komadu Velimira Lukića, Bertove kočije ili Sibila u režiji Ivana Cerovića i moram da kažem i ovom prilikom, to je predstava za koju je scenografiju radio Željko Piškorić, scenograf koji nas je, nažalost, tokom leta napustio i ja mislim da bi tu premijeru zaista trebalo posvetiti njemu i njegovom radu i tom ogromnom doprinosu u stvaralaštvu Srpskog narodnog pozorišta prethodnih sezona. Takođe, ne manje važna stvar je prvo izvođenje revizora u Srpskom narodnom pozorištu. Vi vrlo dobro znate da je to prva koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i pozorišta mladih. Predstava je protekle sezone bila na repertoaru pozorišta mladih. Mi smo planirali u maju mesecu da je premijerno izvedemo u SNP-u, međutim, zbog poznatih tragičnih događaja u maju mesecu i okolnosti u kojima smo svi živeli, a s obzirom da je u pitanju komedija, mi smo odlučili da odložimo ta igranja u Srpskom narodnom pozorištu, tako da ćemo revizora prvi put izvesti krajem septembra kod nas. A možda ste već čuli, a za one koji nisu, počeli smo rad na predstavi Bila jednom jedna zemlja, po romanu Dušana Kovačevića, u režiji Kokana Mladenovića. Probe su od pre 3 dana i deluje da će biti veoma zanimljivo. Premijera je zakazana za 14. oktobar ove godine. Odmah nakon toga nastavit ćemo rad na Skupljačima perja po čuvenom delu Aleksandra Saše Petrovića, a u režiji čuvenog makedonskog reditelja Dejana Projkovskog. Značajan deo proba je urađen krajem prethodne sezone. 8. novembra je planirana premijera i nakon toga nešto što zaista nismo praktikovali u organizacionom smislu u Srpskom narodnom pozorištu, bit će izvedeno 10 vezanih predstava Skupljača perja, dakle u periodu od 8. do 18. novembra svako veče na repertoaru će biti Skupljači perja. Mi smo uradili i muzički spot koji će biti svojevrsna promocija te predstave i njega ćemo uskoro, kako bi se to reklo, pustiti u etar, tako da će i to biti jedna novina u našem radu, pre svega kada je u pitanju promocija naših predstava. I u jednom i u drugom slučaju, dakle, i kada su u pitanju predstave, i kada je u pitanju predstava Bila jednom jedna zemlja, i kada je u pitanju predstava Skupljači perja, u pitanju je velika glumačka ekipa, jedna mešavina mladih glumaca, ovih ne baš tako mladih, i siguran sam da i jedna i druga predstava će pokazati pun glumački potencijal ansambla drame Srpskog narodnog pozorišta. Imamo naravno planove i za dalje, ali mislim da je dovoljno i ovo što sam rekao, da ne zamaramo vaše gledaoce, slušaoce i čitaoce. Svakako, kao što je upravnik napomenuo, imat ćemo još ovakvih susreta i siguran sam da sezona 2023 i 2024 u Srpskom narodnom pozorištu će biti vrlo uzbudljiva i zanimljiva. Čeka nas jako puno festivala, bar kada je drama u pitanju, bilo da su to domaći festivali, bilo da su to međunarodni.
mnoštvo nekih novih produkcija i koprodukcija, ali o tome ćemo govoriti kada za to dođe vreme. Moram još jednu stvar da napomenem, sinoć je naša predstava Što na podu spavaš, koju smo radili u koprodukciji sa Gavelom i Narodnim pozorištem iz Sarajeva, proglašena za pobednika Novog tvrđava teatra. Kokar Mladenović je dobio nagradu za najboljeg reditelja, a Darko Cvjetić je dobio specijalnu nagradu za tekst i izvedbu. Takođe, naša glumica Sanja Ristić-Krajnov dobila je nagradu Milan Lane Gutović za glumačku bravuru, ali za predstavu Poetesa. Tako da, siguran sam da će u narednoj sezoni ovakvih vesti iz drame biti puno. Hvala vam. Dobar dan želim. Hvala što ste došli na ovu konferenciju povodom otvaranja nove sezone. Balet Srpskog narodnog pozorišta je trebao u maju imati premijeru Kopeliju, što smo govorili na prošlem našem zajedničkom susretu, to jest konferenciji povodom zatvaranja sezone, ali iz tehničkih razloga to se nije desilo. Tako da mi smo zaustavili tada rad, predstava je spremljena, urađena kako koreografski, kako kostimski, kako scenografski. Ostalo je da je izvedemo u mesecu septembru. Tako da Balet Srpskog narodnog pozorišta radi već 10 dana uveliko. Sutra zvanično počinjemo sezonu. Od prošle sezone otišli su nam 2 muška člana i 1 devojka. To su ljudi koji su dugo godina već bili u baletu, ansamblu i ostvarili su, boga mi, jedan lep trag u svojoj umetničkoj interpretaciji, ali potrudili smo se da pojačamo balet od ove nove sezone, tako da mogu slobodno da kažem i sa ponosom da najavim da ćemo imati 4 mlade balerine, veoma lepe balerine, i imat ćemo 3 muška baletska igrača, tako da pojačali smo balet sa 7 ljudi. Jako sam zadovoljan sa njima, tako da i oni su zadovoljni. Prošle godine smo isto imali još jednog momka koji je došao iz Australije, tako da značajno je i vidno pojačan baletski ansambl. Što se tiče Kopelije, Kopelija, znači sa baletom krećemo 1. septembra zvanično i prve nedelje balet će imati manje probe, ulazak u formu, u kondiciju, jer mi nismo radili preko leta. Mi smo imali veliku pauzu preko leta, ceo juli i pola avgusta. Tako da očekujem da se balet dobro vrati u formu, u kondiciju i gospodin koreograf Đula Harangozo dolazi u 2. nedelji septembra, tako da spajamo se, izlazimo na scenu, našu novu scenu, mogu slobodno da kažem, koja je urađena fenomenalno i sve čestitke i sve pozdrave kako direktoru tehnike, da je uspeo preko leta to da dovede stvarno do savršenstva. Imaćemo prelepu scenu sa velikim mogućnostima, 2 rotacije u jednoj, božanstveno, kao nekada što je bilo i što zavreduje pažnju kao ovaj teatar, naš veliki nacionalni teatar. Ja kad sam počeo 87. 6. 7. godine, ta rotacija je radila naravno i to je jedna prelepa stvar, tako da sve pozdrave i pohvale. Moram da kažem da Kopelija treba da se spoji u svom scenografskom obliku ovih dana i treba da se postavi na pomoćne scene, tako da ćemo mi posle otvaranja gala koncerta, svečanog otvaranja sezone, zvanične sezone, što će verovatno Jelena najaviti, pristupamo spajanju i realizaciji te velike predstave, mogu da kažem, koja jako dugo godina nije bila na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta, negde oko 40, možda plus koja godina, nisam tačno siguran, ne mogu vam to sve tačno kazati, ali otprilike je ta brojka, što je veoma značajno za naš balet, jer to je jedan klasično komični balet gde ima puno glume, gde će umetnici moći da pokažu svoju interpretaciju na jednom
adekvatnom i jednom dobrom nivou, kako koreografski, kako baletski, kako tehnički, tako isto i dramski. Tako da verujem da će publika biti zadovoljna. Pozivam ovom prilikom i vas, predstavnike medija, da dođete da ispratite tu našu predstavu. Za tom predstavom će biti odmah i repriza. Da bi Balet Srpskog narodnog pozorišta pristupio realizaciji Labudog jezera, ići ćemo na repertoar ove godine malo drugačiji, kako je kolega Filipović kazao, bit će burna sezona, siguran sam, bit će jedna veoma interesantna sezona, bit će puno predstava i ja se nadam da će to sve biti ispraćeno ovako kao i do sada, sa punim salama. Naša publika je jedna od veoma, veoma vernih publika koju ja veoma cenim i balet kao umetnička jedinica sa ponosom igra pred našom publikom, što oni to primećuju i vide da postoji taj veliki kvalitet i ja im se ovim putem zahvaljujem na svakom dolasku. Tako da bit će bogat repertoar, ponosimo se sa ovom našom premijerom. Ona je trebala izaći u maju mesecu, ali dobro, to je pozorište, to se dešava, eto to ste čuli da je u drami isto takva situacija bila, no nije bitno, važno je da je sve urađeno. I moram da najavim negde u maju mesecu, april, maj, to ćemo vidjeti kako ćemo od posle nove godine realizovati stvari uz tekući repertoar gde ćemo obnoviti i Don Quixote predstavu, i Žizelu, i Romea i Juliju, i sve ostale, Bragolanku naravno, i sve ostale predstave koje imamo na repertoaru. Pokušat ćemo da što više odigramo predstava, a uz to bi trebali da pripremimo jednu novu premijeru našeg najjačeg koreografa, mogu slobodno da kažem, gospodina Krunislava Simića, koji je ovde velike predstave pravio i, boga mi, jedna od najčuvenijih koji svi znaju, nema ko ne zna, to je Greg Zorba. I poslednja predstava koju je radio maestralno i stvarno ne mogu da kažem ništa loše. Predstava je fantastična, Ana Karenjina, koja se pokazala kako kod publike, tako i kod nas u jednom veoma, veoma dobrom raspoloženju što se tiče igranja i interpretacije. Imaćemo priliku da ove sezone napravimo Otela, Šekspirovog Otela, na muziku Beethovena i mislim da će biti još nekih kompozitora u tom kolažu, što je ujedno, kako bih kazao, zadatak maestra Kojića, koji će učestvovati jednim dobrim delom u odabiru te muzike, tako da verujem da ćemo ići na još jednu veliku, veliku predstavu i naravno očekujem samo uspeh, jer sa našim baletom i sa takvim koreografom mi ne možemo imati loše delo. Tako da, eto, to je neki plan baleta i pozivam još jednom svu publiku, kako i vas, da dođete na naše predstave, kako dramske, kako baletske, tako i operske, kako koncerte i da uživate zajedno sa nama. Hvala vam. Hvala Toni, hvala Miloradu i hvala upravniku. Ja ću samo kratko najaviti neke planove što se tiče opere. Naravno, kako to već neka lepa tradicija nalaže, sezonu otvaramo gala koncertom 12. septembra na velikoj sceni. Imaćemo priliku da slušamo izvedbe i horske i solističke Donizetija, Verdija, Čajkovskog i tako dalje. Što se detaljnog programa tiče, ja ću vam to svakako poslati i postavit ćemo ga, najaviti posebno i bit će na našem sajtu. Dirigent će biti Mikica Jeftić. Dalje nastavljamo još dve veoma važne i velike stvari koje će opera uraditi. Jedno je obnova opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca, koja treba da bude u oktobru, 24. oktobra. Režiju je radio Egon Savin, a obnovit će je Katarina Mateović-Tasić. Što se tiče još jednog velikog događaja i velike svečanosti u operi, jeste 75 godina rada opere Srpskog narodnog pozorišta, kada će se obnoviti opera Traviata,
16. novembra. Režiju će raditi Aleksandar Nikolić, a dirigenti će biti Mikica Jevtić i Aleksandar Kojić. To su te dve velike stvari u operi koje svakako neizostavno moramo najaviti, a u okviru obeležavanja 75 godina opere treba da izađe i repertoar, odnosno građa koja se sada sprema, repertoar od 1997. do kraja prethodne sezone. To je u okviru izdavačke delatnosti Srpskog narodnog pozorišta. Svakako o tome ćemo još detaljnije kada bude građa izašla i kada delo bude kompletirano. Što se tiče opere, ja bih ovde sada završila, a reč ću dati Dragani Kuzmanović. Hvala. Hvala, Jelena, najlepše. Dobar dan i od mene. Ja sam ovde da vam predstavim rad Srpskog narodnog pozorišta vezano za evropski projekte i za učestvovanje na evropskim projektima. Veliko je zadovoljstvo. Znači, prošle godine smo počeli da radimo na dva velika projekta i to konkretno umetnička jedinica opera na projektu Sounds of Change koji je usmeren zapravo na promociju i podršku razvoju mladih muzičkih umetnika, jer u suštini kada pogledate, kada izađete sa fakulteta, treba se nekako predstaviti svetu, tako da je kompletan projekat Sounds of Change usmeren upravo na mlade ljude i veliko mi je zadovoljstvo što Srpsko narodno pozorište je prepoznato kao partner na projektu i zajedno sa 5 zemalja, odnosno 4 zemlje, gde smo mi kao 5. zemlja, sa Portugalijom, Nemačkom, Španijom, Slovenijom, možemo da radimo na tom projektu. Ove godine u okviru Sounds of Change projekta očekuje nas aktivnosti u Srpskom narodnom pozorištu vezane za rezidencije, umetničke rezidencije, ono što se u svetu zove Artist in Residence i ja negde bih rekla da je to možda prvi naš susret sa Artist in Residence programom, tako da ove godine ćemo ugostiti u našoj kući u okviru operskog orkestra 3 mlada umetnika koji će dobiti priliku da razvijaju svoje veštine i da kažem, utiču na razvoj svoje karijere. Dalje, što se tiče drugog evropskog projekta Enable Theatre, koji zapravo radi umetnička jedinica drama. Ove godine nastavljamo sa radionicama u Sarajevu, a sledeće godine nas očekuje jedan veliki rad na predstavi i to bi bila kao kruna projekta Enable Theatre, koji je inače usmeren na promociju i podizanje vidljivosti osoba sa invaliditetom. Dakle, predstava je onako jednog jako lepog karaktera i u suštini zapravo predstavit ćemo taj jedan svet koji postoji, koji živi, da kažemo, paralelno sa nama, a koji nije dovoljno vidljiv negde i na kulturnom nebu, a i ovde među nama u redovnom životu. Tako da, to su ta dva projekta koje radi Srpsko narodno pozorište, a onda su sufinansirane od strane Kreativne Evrope, odnosno Evropske unije. Hvala vam. Hvala, Dragana. Evo, čuli ste zaista izdašne izjave, najave, tako da sigurni smo da će, mislim, kao i svake godine, svake sezone uživati u raznim programima. Ja bih vas sada pozvala da odemo do velike scene, do scene Jovan Đorđević, da pogledate, snimite, zabeležite našu novinu, odnosno rekonstrukciju scene. Hvala vam još jednom i vidimo se uskoro. Mi nemamo trenutno naše predstave sređene da rade i uklopljene da rade u rotaciji, ali ne znači da Otelo neće biti iskorišćena ova mogućnost, što bih ja jako voleo. Ja ću razgovarati sa koreografom da vidim, da mu ponudim mogućnost našeg teatra sada, pa možda napravimo neku vizualnu imaginaciju interesantnu koja može da koristi kao i